Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ai usi mai whafonga. Wawano ai nei le no fo le ofisi le mtanga renga whai numera wha mawina mō tālo sanga ina wa wha mai le tala na wha te iai ainga. Ai o wo mai masani na tupu mai i whai ungo le vaiaso. Le tu ua ai o le malo e le fionga li mua mua malai whono taua wha talaina. O se tamali na matila fo ilana tula I mai le foi mua le tausanga e lua apes fulvalu. I le mawai ai le silie le lua se fulu tausanga. Talu ona ngā lua le mtanga renga lea te tai. O lona sila fiha ma le taunu unga le lei o lana ngā renga whai. Na loto tasi ai le au whai filfilinga e toi tō fia li mua mua talu mai Januari o lua o lua tasi I le office sili mo leisi tonu tausanga. O se tasi leo alo Samoa o ia umia whaailonga māwanunga mai le University Australia me tau whainga mālo whaatem kalasi. Mai o se uho, o se uso, ai o se tua fine. Iana pa anga e le mawhaitau ria I lunga so ta inga televave po le Facebook na lato mo moli wha mai senga. Ai o mo ngā lofua I le tamao le ainga le fio ngā malama ta alonga wha asalaina. Ma o la alo e toa lima, ma whanau la I te toa wha. O wha mawhanawhananga fo ina, mo ainga na lua, ai o lona fio anga o mo taa. O toe ai nei o sui o le vainga wha upwhai le fast, po le wha tuatua I le tua Samoa o tasi, ma le HRPP wha apea sui tuto tasi, o lo o tutoe tau wā mai palo tala I titi I le asa wharaili o le vai asa whau. Ina o toe wha ui ai nei I tual swafol tamali ina tu e tau wā mai lalo, o le fua ale tau tua Samoa Party, e pei ona sa tau mo whai mai ai. Ai, o lo o te tala pea le vai aso atoa lava le nei, mō kempeni o le palo tala I titi, e o atu I le se fulu lua o le aso lua o le vai aso fau le aso lua sfutolu. O le whai unga le vai aso le ana teilo e tuel vai ang wha upwhai, a le wha tua le tua Samoa o tasi I sawai matali malo ai, le itu malo o whale alupo. I le masia tola nā fionga le pāle mia, fia me nā o mi mata afa, o le fionga le sui pāle mia, tuala Iosefo Bonifacio, tai fono, le sunga la auli le madi toa le wotea, ma le loa loa le kapeneta, ai o minista langolango le pāle me le sufi tua Samoa. O se feilo inga sama e ule mawalunga o le whaaloalo le itu malo, o fola sia leo neo ne sina I le lanu mumu, ai a fio tua I le pāle mia tamai ta I mua mua. O le wha o le whainga malo le wai nei a Samoa, wha tua I le atua Samoa utasi, na malo ia nā whanua I whale alupo. O le oso le la ma le ngoto ifo I le aso sutolo Novema lua o lua tasi, I lana mai tau, pe o sao noa whalawhata. Ua tā maua I nei loto ma whatu o alo ma whanau o le tu malo na moli mawina, le pupula o le aso. O tā penanga uma o le palo tala I titi e ngata, ia le piliota o whaatosina, I le aso lusutolo o Novema, ai aso lusufa lo palo ta mua, mo tangata mātutua, ma e iai mana o ngā tūmau, o I tūmalo e fitu e au fiai whale alupo, mai savai, ma le ono I tūmalo upolu, a ana lofi numera lua, sanganga wha, sanganga lua, sa whata lua, whale alili lua, ma le pata I lalo, ma le palo talo ia lai titi, mo nai tūmalo, I le aso wharai le aso lua sfuluono. E se fulu tausanga lea ufa whalpuipui e se li e whali ma tausanga I mō lianga o le taumwhai whaau o le maliu I tangata. O le whaale tonu le antupu I le taimi o se whaalavelave le ainga I whale atiu. I le masina o mea o le luafe lua sfulu. Ma whaanga ai e lea li I lea seanga e se whaatino ai lana soli ngātu la whono. Na wawao atu e leisi tangata mata watu ia e tu o Iesua ava. Ma atili ai leita, ma whaasanga ane sa tia fo I nā tangata. E ane ua to'atonu tangata wa afia I langa ese lea. Mōli mawina e tau mawhai ato tangata na ia e tau fiofi peitai, na tu I e leisi mapau e se ele nei fitu lau. O le whamsinonga o le mta alpo na wala wa ile aso sufa o aparila o le tausanga nei. Na mai wina e le whamsino Justice Nelson, le onga onga o soli tu la whono ma le tau mawhai o le li e wha wau lava, lana o sa whainga I tangata wha o ngā ai leanga ese. Ma watu iai whaasalanga se fulu tausanga I le whalepuipui. E se fulu fitu tausanga le matua o le atali I le na maliu mai le whaalavelave tau taavale I le fio anga po'opu ai savai I le whai ungo le vai aso.
O tua ia o nā le au ta vale nā lua tu sa o lava e le whaaputuputunga ta maiti ta whaala. E to tolu isi ali ina lato nofu whaatasi ai ti whaatu li ta vale lea ma lava veai. Tasi o maliu, ai abaitu le whalmai leisi to tolu mō tonga fitinga. E pe on whaamao nia mai e le fionga suikumsina au apa aulongo i tino Filipo na ufilingia e talafo le tio polinsia. Na ia sa noa o le whaalawelawe mai samalai ulu na tau fi ai lava i le pō na tupu ai ia le whaale tonu. Ma mōli ai le ave ta avale whatamala wafu ai le maliu. Ai le whamsinonga maa walunga, le hana wala awai le so le tangi le ainga i whale u manono. Whaasanga i te whaenga o lo lato nu. Ua tula i nei le fionga au nasa i uni sa polu mō le tu tangi. A tale le whaapito neru, tulia neru, silupe, senitenari, masalue whaapito. Mai na mōli mawina, le masi i umatu lava o le tu tangi, i le whaamsinonga i tā po i ala lato loia. O le mta upu lava le tasi, na whongaina i tātou tala utuanai, i na ua whaatea e le nu o whaleu le ainga o lo tangi nei. Pei taina avatu se polo inga al whaamsino sili, Justice Perese, e tau fia i le toe ai aina lea le nu. Po o nisi, o le ainga lea, i le teime o atua i o lato whale uta. O le ainga fo i lea e tangi, e ana le whale o loa lena tau mawhaini ali e susunu se i tulou ai le manuia. Vanga na ai le awa e sea lea whaasoli tula whona o loa ma mea tō tino o maota o le ainga. E o mai nei, le ua nofo i nei ia le tamā ma se vaenga o le whanau i tapatapa o mo le saunga le mu. O le itu tali, tasi lua tolu whama le lima, o se vaenga o le fioanga o whaleu, ma le whono o le nu o whaleu manona uta. O lo tu lai ai le li lo ia le fionga le atau o Cherry Brandt, hei tai. Wa tofa atu nei le whamsinonga mawalunga, le aso luskulu iwa o Novema e whai ai, ilo ilonga o le amta upu. Lau Samoa Entertainment TV mai ia pia, se isi whapoponga le aso atai au le alofa o le atua, surfboard.